Viral di media sosial Telegram Senin 22 Januari 2024 sebuah video yang menampilkan momen saat prajurit dari kelompok Hamas memamerkan pesawat musuh yang disita. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara Hamas yang tampak sibuk memodifikasi pesawat Skylar, pesawat yang diketahui merupakan milik Israel dan berhasil disita saat misi intelijen di timur kawasan Jabalia Al-Balad, utara jalur Gaza. Ini bukan kali pertama kelompok Hamas berhasil merebut peralatan tempur milik pasukan Israel. Kejadian seperti ini tentu berdampak pada kerugian baru yang didapatkan tentara Israel. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Israel. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. الحمد لله على تمام النعمة، الحمد لله على الفضل والمنة، بحمد الله وتوفيقه تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام السيطرة على طائرة سكاي لارك التابعة للواء المدرعات بعد الإغارة على موقع الجعبري شرق مدينة جباليا البلد. نقسم بمن أحل القسم سنتبر عدونا ما علوا تتبيرا، ستبقى سماؤنا وأرضنا وبحرنا حرام عليهم إلى يوم. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.